society gi akoi people single limit of tolerance se aidi yaudri bagi akoi khang mangam bagi pangal se hojik sudum leiri bra bagi wahang am khagla habadi nahan incident je thoba matung akoi numit nini bo phana oza akoi movement ama ka shu changsin ba ngam de haboza aidi June 18 gi thodok adum yeng si oza ko haunaru banai dana unanimously ni haugriba do ado CEO na koi chahi hum phajala kadorba akoi mi akoi handak CRPF na kapthok pada makoi ahum ni leitri si angang ni siga thara ka makoi mangane si phobada kari haini iho si adumag momentum si sagat pasi malam maga adum handa baji simakna akoi si oza na hoje adum panba akoi gi punsin base punsin basi di oza ngamgani habgai thaja basidi ubu usalaktawi mami ma ado kamadak chawno ure boza kari kamai tambi nga sa do itagadi masana ikoi se degenerate to bata bani society se extinct to bata bani mut bata bani na thengna bangam tare masana mut bata bani trane sidi khoi gi veda gi angle de yengasu khoi gi survival darwin gi lo de yengasu survival of the fittest hari sine ko adigi veda gi angle de yengasu jibo jibasa jibanam hari sine maram di ai ama survive tawna hona bada jiba ama darkar le id my survival lu phangno hona baka adu tagadi madu gi survival du da ai si fit oidragadi masana extinct oi bata bane aduna haladi ba pot ase sida akhoi fit oiriba oidra ai na hangdana ai nang fit oiriba oidra bai si kana hangbe ka doino sida ne ba self criticism la iba self consciousness la iba akhoi gi political existence ama lei sai targadi akhoi gi political existence ama lei sai targadi akhoi lei de political magi framework to karai de no haibam de akhoi puthokum thoktrane aji akhoi puthokum tho ebuko puthoi ba sida akhoi na masigi design tawriba masigi political framework ama political ideology ama magi yamna committed oiba political ideology ama koina hoji bokta establish to ngamdri se masai sida ne ba khoi gi problem sira atopagi wad loi to khro ko atopagi wa loi to khro india gi wa du da loi to khro hoji aikoina semga se hariba lainga leiba madugi pandam madugi philosophy madugi ideal do hoji madai du se na bagi ne ba hoji leriba koina consolidate to bu yadri si sai sida ne ba khoi gi magi limit of tolerance to na te sila isi limit of tolerance to masagi cross to gra matung da madu thengna bangam de bagi sang de lai ne lai ba posi ada khoi de su bangan nga pora pora lo pora ba ju ban to ba strike to ba du to mai tha ba ka phi to ko pa du to ba to hai bo ko sina no magi existence da pi di ba sai theng mayam du ga lai di ba masigi da khoi na to de masidi momentum oiba magi movement na teba yam sangba ideological movement amane ba changchel laiba se ideological contradiction amagi makhara changchel ine ba abi tagadi masi thengna na ba koina akhoi strong ideology ama mi myam sibi ai myam to bi ai ko si america na bom myam thadarasu ama tawrasu iran na hande dana ko magi angang sigera ama sigera akhoi mut kera sa akhoi di lan ngam da ba akhoi gi mai lena de akhoi gi existence ki survive to no gi akhoi thengna jabani haiba wafam sidai da adai gi level da akhoi si ka mai thengna ri gi haiba pot ama jam para tam be ada ki keno si american iraqi war si amna akhoi na nation gi level da para tam be pot ama ne ko mai khulai me ama tikcha da be ai ama to da be ama to be adu akhoi na imperialism amagi makada to son ma sona to roi ngaro na isagi responsibility khangdana hingde sarupudi adu itagi noina hatke ke pula hazagro ngambangi ko akhoi angam level da akhoi retaliate tawrani thengna jabane ko asigi level sida akhoi gi thengna na ba ideological commitment akhoi gi nationalism gi commitment du adu ne wo lure iba poti adu gi consolidation du ne ba ina sari haideri ba consolidation haiba pot asidi adu gi framework tu hauji akhoi na thorak na ba se karam mo sagatlige sagatra gana akhoi gi nation si karam maina akhoi gi nation ma haina claim tawduri sina kamai tawdino si yamna aruba akhoi gi crux of the program bi sai sidani aduna masigi pose tarai na khona nomada na tarami ku kara discussion awada kai data lotion bi aba issue nate sai gi su wakhan khan ba mi su leram bi ai ko ona bi ai akhoi jengki bata bani aduga incident asimakti masiju akhoi gi kano dugi experience amane na khoina lobona tana hojiki wena de hoi kaisu palete aduga lengak sigi wena di paliba lengak sigi wena di chathali ba lengak lon system sigi wena di moina yaraga satha badung to system amani na maradi moigi pandam ama yauri ba adugi pandam du phangna ba strategy ki manung chalba pot amane na khoini loba ta bane
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯇꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯣꯠꯇ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯦꯝꯄꯤꯄꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯒꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯨꯡꯁꯟꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯣꯏꯗꯨꯅꯤ ꯁꯦꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯣꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯟꯁꯣꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯥꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯦꯁ FIRꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯥꯏꯗꯦꯃꯅꯤꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ NIAꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ FIR ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ